Oğatasınlar bu komuzun alğaç günü. Bana bu komuz cerrelikte şul güy payda olgan. Buna mesela beri qarab men okup turgular. Şul komuz qanday jaralgan men sizlerge aytып bereyim. İlgeri ötken zamanda bir Kırgızdın gözgeter mergeni bolgan eken. Oşol mergen oğruğa çaldırıp kalattı. Hanım betlerine kıpkızıl olgan temiz yaralar çıkıp ölüm adında turganda kanı yani elden kılıcı et bu cuguştu öldü. Hey! Sen kimsin? Kim bu? Bul menden çıkkan ün. Bul sıyqırdı ündü. Senden kanip kütse oladı. Bul tentek çağır çıktan ruhu. Ötkönde adamlardan kaçıp gele jatıp, jardan sekirgende mergender ja menen atıp öldürgön. Anan al menim butağıma ilinip kalıp, mergender ala alбай койгон. Demek, tentek çağır çık neçe gise, men dartıma dava oldu. Oşentip janağı jigit var korup жатқан жigit. Janağı sıyqırdı ündü uğup, aman esen ayıqıp anan oğrusuna eline kaydı. Anan al barıp özünün kantıp ayıqqanın eline jarsal. Oşol gündördün birinde janağı xandın kızı jana jigit oğragan oğluğa çaldırıp töşökө jatıp aladı. Бұл ауруының дауысын сен ғана білесің. Егер қызымды айықтырсаң, айлығымның теңін аласың. Ал эми айықтыра албасаң, башыңдан айырыласың. Болот ханым, мага малдын ичегисинен шоона керек. Эй,
Дүниесін алдырып келген дары-дармек чөптөр жардам бербей, ошол малдын ичегиси жардам берет деп турасың ба? Мага бир аз убакыт бергиле. Biraz ойло. А бирок алдыгыраки башың мойнумда калсын десең, анда убада бербе. Ай чыккан чакты убадаң аткарылбаса, мына кыз көз жумат. Анын артынан сенин башың томолонот. Жок. Мен кызды аман сактап калам. Деп мерген убада берет. Ал эгер дарыл албай калсачы? Ал жанагы байдын кызын барга абдан жакшы көрөт. Ал экөөнүн ортосунда мындай сезим болбосо бул ишке барбайт эле да. Картемен. Өткөндөгү сырдуундун сыры эмнеде? Мен аракет кылдым. Бирок эч кандай майнап чыккан жок. Сырдуу үндүн катуу чыгышы мен картайып калганым үчүн сөңгөгүм куурап калган ичим көңдөй. Ал эми үндүн кубулушу кооздугун шамалдан сура. Рахмат, Картемен. Рахмат. Шамал. Сырдуу үндүн кубулуш сыры эмнеде? Мен болгону Картеменди термелтип, ичегине кыймылга келтирем. Ошентип ай чыкканча жаңы аспапты айырылат. Жанагы жаңы аспапты черте баштайт. Анан айыгат кимде? Айыгат, айыкмак, турмак, ал экөө кийим башка окшошот. Көрсө, ал кыздын аты Комуз экен, мына Комуз. Бул Комуз ошол кыздын атынан жаралып калган. Ал эми күүнүм жана күүнүн башы Камбаркан деп аталып калганы ошондон. Анда мен силерге Камбарканды шерт берейин.